paghikim prosesyon, malyari na kayo pong lungog at manatili kareng gilid o kareng pong iran arapan na puning pisamban. Kareng pong kamatero at ding kapamilyada, manatili kayo pong abot at imahin. Sibayo gilid o kareng eran arapan manatili kayo pong abot daring imahin. Salamat po.
prosesyon. Agpangkit ang katawan, makapatengkiya, salang kasing imahe. Amo na lang ang panlugod na pamapas. Judas sa ikadwang apostol ng Jesus, akapatad ng Santiago. Kitna ni Jesus inyang tauling apunan. Ginoo, bakit kaya ang agpang ng San Judas Tadeo, makalalap niya kinte Santa Veronica. Santa Veronica, anyang mumunang siglo. Ni Jesus ang amusan king krus, kabangdalan papunta king Kalbaryo, at binyene ikeyang balabal,
tamong awsandang Velo ng Veronica. Iting imahen ng Santa Veronica, makalalamya king kayang sawang Hermes. Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria ning Betania. Santa Maria ning at San Lazaro. Santa Maria, liguran at disipulo ng Kristo. Makaluklok king bitisa ng Jesus at makiramdam karingkeyang panaral. Santa Maria, kilala niya bilang patron daring kontemplatibong orden. Pauri daring pamakiramdam na kang Jesus. Iting imahen ng Santa Maria ni Betania, makalalamya Victoria, Mexico. Kapadari ng Lazaro. Mintala king kutkut bisaman sila kinatineng bangke ng Lazaro. Kaya rida menalangin, inutos ni Jesus na ilako ing batong menyera king kwento. Sakyang masikan. Linwalyay Lazaro. Jacobe, Inkayabe, Virgen Maria, King Cruz. Metong yarin karingatlong Maria, amas balo tamong antingaw sandang, metong pang Maria. Ame kasaksi, king pangasubo
Santa Maria Salome. Santa Maria Salome, metong a disipulo ng Kristo, asinaw inyang atsyo Galilea, at karing may karakal ababay tinuki kaya, king Jerusalem, ang daking kalbaryo. Yeah. Pagpukin tradisyon, itiyapin isang kapabananiti. Lihim a disipulong tanakituki, karing ibanghelyo.
at king imahe ng santo, impida tukanan pabanglo, at tukod anting pamuntok, daring demo, makalalamya king kayampunan, tiglaw, barangay, panalangin mo kami. Antimoy, at metong kareng kaya kayang disipulos, amya kasaksi, king kamatayan, at metong munang minakit, king pamanyuli ng medye, Jesus. Ang Santa Maria Magdalena, makalalamya king kayampunan, ang Sister John, Barangay Divisoria, Mexico. Angin mo kami. San Juan Apostol. Isan Juan Apostol, metong kareng labing aduang apostol ay anak ng Zebedeo at Salome. Isan Juan mo naman ingaw sandang binanang pakamalan. Kayabe ingkeyang kapatad day Santiago, ikitda ing pamanaliwan ng aske Ginong Jesus, at ing kasak king Kalbaryo Jesus, makapakuya king krus. Sinabi ng Jesus, karelang Maria ay hinduna, babae, o yan ing anak mo, at kang Juan, o yan ing ima mo. Ing imahe ng San Juan Apostol, makalalamya king kayampunan, ning pamilya ng Brother Ariel at Barangay San Miguel, Mexico. San Apostol, kini. Santo Santo Entierro, merong larawan ni mas kilala tayo, keting lalawigan anting apong mamakalulu. Dakal devotos amanyawad, king kayang kasaupan, anting pakalulu, karing karerang miyayaliwang kasasangkanan. Ingaldoning devosyon kaya, balayang Aldo Viernes. Iting imahe ning mete Ginoo, makalalamya king kayampunan, ning kakatamong kya ning pamipasya, ning pamabayit ning Ginoo, barangay. Mater Dolores. Alila mo malilimitarete, keng lasat kamatayan, ning ginutang Heso Kristo.
Diyos itinanong sa Israel. Makatalagayang maging tanday at Diyos. Dapat insultong din bakal at tao. Makanyang wala, inisipan din bakal. At sugatan ang puso mo, ing kalungkutan, akasing talab ning metong apunyal. Deting pitong kalungkutan, siya siya, ang ayakit ng Jesus king templo. Iya, papasiyan, uli na niti, at inaliwang larawan ng lindong birhen, papakit de ang puso ng ating ng buong Maria, kingmit mong kapakumbaba, tapangan, wala at lugod, agpangkingkayang fiat, malyari kabud ka na ako, antining gingkas mong amano, agingkas ting na Virhen, inyang kigyane, Jesus. Kayampunan, tamang parokya, parokya ning pamipasyag, ning Indong Virhen ning Dolorosa, ipanalangin mo kami. So, di na mo po pinandit. So, mumuna po pa kaya pwede pong kamareros and kamareras king pamagsadya, pamakyabe po king Banwang 2026 ang prosesyon na po ning libing. Bayo po sablay Maria ning Betania. Ang kamareras. So, makapagmi mo po pabalo kaya kayo nung ating pong di kakagikuan